بله دیتنا زاناین تایبەتمەندên ارتهژان ji bo jimareka ارتهژên li dû hev li başûrê Rojhilatê Tirkiye û li bakurê Rojavayê Sûriya de berî çend rojan çine Dr. Mihemed Şefîq İmamoğlu akademîst û taybetmendê ارتهژان و اندامê rêveberiya endaziyarên cîolojî li Amedê niha rast bixwe bi me raya Dr. Mihemed gelkî spas ji bo beşdariya te bi me ra li vî demê bi zehmet li bajarê wekû derbas dibe min dixwest bizanim berî her tiştî bi kurtî yanî ji rûyê zanistî ve ev jimara ku qurbaniyan ji ارتهژê derketiye tu çawa dinirxînî û pêşbînî çi ye ku ev jimar bigeha çendan? ام وینا که دبینن گو اف ارتهجا هنه که ارتهجا که هره مزن بود ترکیه ده 1939 ده لارزنجانی ارتهجا که ویم خامی زیده و همزن چه بو لگوری هنک زانستا لگوری هنک اگول لیکولینت کن سبینا که 7 پیله نه بون هنک جد بجن 8 پیله بون یعنی بس او ارتهجا هنه که جی لگوری امریکا لگوری جیولوژیکال سوسایتی اف امریکا لگوری وینا که 7 پیله 8 لگوری ترکیه لگوری قندیلی جی 7 پیله 7 دبیجن بس لگوری هنک ماموستای می گل سر وینا که جی خبات دکن دبیجن اوه هنه که لگوری مزناتیا خواه همه بیجن نزیکی ارتهجا ارزنجانیه یعنی مقصد اف احتمال هيك وبيلا وينا كي حشت بيجي دروجي بيشي ده و اف بيلي هنا كي بينا ديتن بس افانا كي يعني كيمتي ديتن جو ده ارتهجي وكا هب هما بيجا مزن ده هما دنيزيك ده دنيزيكي وقتا كي نيزيكي هب ده بينر يعني تشيبن ارتهجا هاي مزن جو تشيبو ارتهجا نيزيكي عنتابي بو او ناكي يا سفالجا شهيد كامل او ناكي ده ونزان ده ششه مهاد دواده چه بو بله باشا دكتور ام ببوريا يعني من دخواست ام بزعلنكم تخمينا زيانه وبتايبت قربانيان لغور هيزا وان ارتهجا تشاوا دبيني يعني ازوينا كدبينم قد ده باجاره هری مزن غیر نافچه ده باجاره هری مزن یا زیانه که هری مزن دیتن حساب بکه لآمده جی زیده 20 آپارتمان زیده 20 مال هلوشان و هنک مالاده نزیکی گندکی همه بیشه انسان تیده هبون زیده یعنی انسان هبون اجبر یقاسی ویگا هی کاول جی دهالا نهاتنه راکرن و إجبارجو ضرر كي مازنة جو قاسي يعني دولة و إنساني جو عليكار حمي بتش إمكاني وهاي يعني ددنا شانتن أما دي ساجي أمن كان ويرجع بيجن إجبارجو أو كزيادة إجبارجو جهكي زيادة كتير بن باشا دكتور محمد ما دخواست امنكارن راس بيجن هفقاس اما الجوري فيجا وند بينن هر روج قرباني زيادة دبن يعني حتى دكتور نبي امنكارن وينك تهم بيجن دكتور ما دخواست از بزعم يعني قالك خلق دترسن كو ديسان ارتجا كدي تشيبا ولا درفا ديمينن پیشبینیاوی چند تیکرن یعنی وکو دزگاه زانستی وکو تو تایبەتمەند بله یعنی اف ارتشای کو مثلا چه بو لگوری 7 پیله 7 انج امبیژن 7 پیله 8 لگوری ویناکی ارتشا گو پشتی ویناکی ورنه چه ببین سروی جهه ارتشی درجه کمی ویناکی یعنی 6 پیله 7 دوره همه بیجه 7 يعني احتمال هيجو بويم خامي تشيبن ارتجه باشك اما او ارتجه هما بيجي هر يكي جبر مزناتيا خو وك ارتجه كي دي بي او كرن جو خاصي انسان جو مالي وانا كي خراب بن قلش تكتبنا مالي وانا كده غيرك حتى جو دلال او مال ني كنترول كرن نكبنا وابايا باشا دكتور جيبوكو زرارة ارتجه كيم ببا لباشا روجي اگر هبا اگر خودی نکب چی من هلبته دوی خالق چی بکش بو زراراوی کیم با
جبو زرارة وناكي كم بجرك يعني ذكا أفش تشتي مالك وزرار ديتن شخوز ديتنا يعني أبناك يجي عردي عردهجي باشك حتى صالك يجي احتمال هيك بردوام يمكن أما و زماني وناك كم بين يعني و زمان دناف ده دوفدريج ببي ودرجة واجي كم بي أما احتمال هيك جرنا نزيكي درجة نزيكي وعردهجي مزن شيب بي جو قاسي جرك لبمالي خو بچم قامي بلين يعني مالي خو بدنا كنترول كرن جعالية دولة جي هناك أو كان يعني بوم قامي وقال لحمي مالا دنيرن كاكي جمال تشخص زعيات ده شبوية الجوري هناك وبجنا ورا مالا وزيادة زعيات نكمني ده عن مالا وكم زعيات دوي بيت تعمير كرن الجوري هناك جرك وناك بدنا برشاوي خو الجوري هناك تكون مالي جو حتى هي بري جو أو كي دولة ورن هناك او كي هناك شيء اندازياريه جو او كان تموب بله دكتور جالكي سباس ودا اندازيارا او ناكيجي ليكولينيت كان كاف مال تشاوايه بله هلبته او يكش برسن جالكي كتب بحث كرنا حاله دمكو ارحش للتفاعل جهاني بن دكتور محمد شفيق امام اوغلو اكاديميستو تايبت مندي ارتهجان واندام مي ريفابريا اندازيارين جيولوجي لاحمد بمره بوغل كسباس ام